Dakle, Facebookila sam kraj Morave, jeli, to je sad najnovije. Omladina misli da sve zna. Isprati ona, jutro sam se obukla, presvukla, malo plaknula, druga kaže, sviđa mi se Simo, Đuro, Pero, je ručala ođe, kupila novu posteljinu, vid ovoga, vid Fatima kako vozi bez ruka i ljudi misle svak sve zna. To je strategija Bog tebu, strategija bogatih, zatrpavaj sirotinju sa suvišnim informacijama. Ne shvataju šta se događa. A ranije si imao kurac, nisi imao Facebook, pa nisi mogao znati šta rade budale oko tebe. Ali si onda ti je bilo dosadno pa si čitao ove neke što su pametniji od tebe.